салом бинандагони сомонаи оила. мо дар арафаи иди Саиди Қурбон қарор дорем. иди Саиди Қурбон яке аз идҳои мусалмонии мост. мардуми мо дар ин рӯз кӯшиш мекунанд ки аз фазилатҳои иди Қурбон ва қурбонӣ баҳравар шаванд ва ҳар яке то қадри имкон метавонад буз, гӯсфанд ё говеро қурбонӣ намояд. дар ин мавзӯъ аз корбарони сомонаи мо саволҳои зиёд омаданд ки мехоҳанд ба он посух гиранд. мо тасмим гирифтем бо намояндаи шӯрои раёсати фатвои кишвар суҳбат карда ба саволҳои обуначиҳои худ посух гӯем. моро ҳамроҳӣ намоед. ба номи худованди бахшандаи меҳрубон. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракату. бинандагони азиз ва ҳамватанони муҳтарам, банда Сангалиев Маҳмуд, сармутахассиси раёсати фатвои Маркази Исломии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастам. шумо бубинед, ҳар як ибодат як амалҳои хоси худашро дорад. албатта яке аз суннатҳо, яке аз мустаҳаббот дар дидгоҳи фиқҳи мазҳаби ҳанафӣ ин кушоидани даҳон баъд аз намози иди Қурбон аст. ва дуои махсусе нест. ҳар дуое ки мехоҳам бикунанд вақти иҷобати дуо аст. рӯзи ид рӯзи хурсандӣ аст, рӯзи иҷобати дуо аст баъд аз намоз. ва албатта ҳамун дуое ки Аллоҳу акбар, ла илаҳа иллаллоҳ, Аллоҳу акбар ва лиллаҳил ҳамд, инро ҳатман мегӯям. саломат бошед. мегуфтед ки занҳо низ метавонанд ки барои хондани намози ид ба масҷид раванд. шумо бубинед, аз дидгоҳи фиқҳи мазҳаби ҳанафӣ тамоми намозҳои занҳои ҷавон макрӯҳ аст дар масҷид гузоштан ва занҳои пиронсолро дар намози пешин ва аср, ҳамчун ки дар мухтасарулвиқоя ин масъала зикр мешавад. ва дар фатвои раҳимия омада ҳаст ки занон дар намози ид, дар намозҳои панҷгона масҷид наёянд, чунки замони мо замони фитна ҳаст ва дар қарни замони пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ки нузули Қуръон буд, қарни хайр, беҳтарин қарн буданд ва пайғамбар дар он ҷо буд, нузули Қуръон мешуд барои ҳар як масъала. дар он замон ҳам иҷозат буд, ба таври иҷозат буд, ба таври таъкиду тарғиб набуд барои занҳо. ҳатто ин ки ривоятҳо аст ки заноне омадан пеш пайғамбари худо гуфтанд ки мо мехоҳем пушти сари ту намоз бихонем. гӯ дар хонаат намоз хонӣ аз пушти сари ман хондан беҳтар аст ва агар дар дохили хонаат, хонаи дарунгият бихонӣ, аз хонаи берунгӣ хонданат ин беҳтар аст. дар ин замони пурфитна беҳтар аст ки занҳо дар хонаи худашон ибодат кунанд. хуб, барои қурбонӣ кардан молро бояд чӣ тавр интихоб кунанд? моли қурбонӣ албатта моли махсус аст, дар вақти махсус аст, яъне баъд аз иди Қурбон бояд шавад, баъд аз адои иди Қурбон, пеш аз он не, дар он ҷойҳое ки намози иди Қурбон мешавад. ва баъди иди Қурбон намозро ҳайвонро интихоб мекунанд. шутур бошад 7 нафар, гов бошад 7 нафар. шутуру гов ино бояд, масалан гове ки 7 нафар ширкат мекунад бояд 2 сола бошад ва гӯсфанду буз ино 1 сола бошанд, ё гӯсфанд агар аз 1 сола поёнтарам бошад 1 сола битобад дар назар, яъне мешавад. албатта интихобашон ҳамин бошад ки он аз айбҳо пок бошад, бисёр лоғар набошад, ланг набошад, кур набошад, солим бошад. хуб, як одати мардуми мусалмон ин аст ки ба ибодати мазор, қабристон ё гузаштагони худ мераванд. ҳамин амал пеш аз намоз хуб аст ё ки баъд? шумо бубинед, таълимоти дини мубини ислом ин ҳаст ки рӯзи ид рӯзи хурсандӣ аст, рӯзи хушҳолӣ аст, на рӯзи қабристон рафтан. барои ҳамин пеш аз ид агар бираванд беҳтар аст. албатта қабристон рафтан, дуо кардан ин аз яке суннатҳо, яке одобҳои маснун ҳаст. албатта пеш аз ид рафтан дар кор. рӯзи ид рӯзи хушҳолӣ аст. саломат бошед. як нафар аз корбарони мо навиштанд ки як ҳамсоям мегӯяд ки агар 1 сол қурбонӣ карде, он солҳои дигар ба душат қарз мешавад. аз нигоҳи ислом ин чӣ? албатта аз дидгоҳи дини мубини ислом ин гуна ибодат мо надорем ҳеҷ вақт. ибодатҳо бар саломат будани инсон, ба доро будани инсон ҳаст. агар инсоне ки мисол доро буд, қурбонӣ воҷибаш буд ва солҳои баъди он фақир шуд, ҳеҷ вақт ин дар шариат воҷиб нест бар зиммаи он. ин сухане аст дар миёни мардум ки ягон асли динӣ надорад. шумо бубинед ки мо гуфтем ки ибодати қурбонӣ ин дар вақти махсус баъди намози ид ва ҳайвони махсус аст, яъне ҳамун шутуру гову гӯсфанду ҳамун бузе ки дар миёни мардум ҳастанд. ин чизҳо албатта мурғу тухуми мурғу ино ҳеҷ вақт қурбонӣ намешаванд. бале ин суханоне аст ки асли динӣ надорад. гӯшти қурбониро тақсим кардан беҳтар аст ё пухта ба меҳмонони омада ҳамчун ғизо пешниҳод намояд? шумо бубинед ки
آنچه که فقها ذکر کردن آداب هم است که اون 3 تقسیم کرده شود. یک تقسیمش به فقرا گذاشته شود، یک تقسیمش برای اهل خانه، یک تقسیمش برای اونانی که میان طعام پخته شود، طعام داده شود. یک کاربری ما پرسیده است که به نزدیکی توی دارم و یا اپا هم نمیگذارد که در بین دو توی کنه، میگویند که اگر توی کنید بدبخت میشوید. شما به همین اندیشه نظر اسلام را میگفتید که چگونه است؟ شما ببینید خوشبختی و سعادت نزد خدا هست. این به روز وابستگی ندارد، به ماه وابستگی ندارد. در میان دو عید این عبادت مستقل است نکاح کردن، بهترین خوشبختی و سعادت هست و این جز خرافات چیز دیگری نیست. متاسفانه در میان مردم ما سخنانی هست که یعنی خرافاتن، یک چیزی هستن که اصل دینی ندارن. یعنی یگم کتاب و سنت و یگم سخنان بزرگان ما در این باره نیست. حتی روایت های زیاد داریم که بزرگان ما اکثرشون در میان دو عید نکاح کردن و فرزندان سالم و صالح هم دارن و بخت سعادت نیکی در خانهشون دیده میشه. سلامت باشین. یک نفر دیگر نوشته است که همسایه خیلی نادار دارم، یعنی که نیازمند دارم، میخوام که امسال قربانی نکنم و پولش رو به اون کس خیر کنم. همین خیر شما قربانی قبول میشود یا که همچون خیر؟ این همچون خیر قبول میشود، اما قربانی اون بجا نمیآید. قربانی اون از دیدگاه بعض علما که مثلا در نزد ما که سنت است، در نزد بعض علما این واجب است قربانی کردن. بنابراین واجبیت قربانی از اون ساقط نمیشود. اون قربانی گفته نمیتوانیم اون را. این البته یک هدیه یا صدقه یک جوانمردی از حساب اون میشود، اما قربانی باید اون علاهیده قربانیش را بکند. خب یک اندیشه دیگر است که باید نفری که قربانی میکنن، مثلا همون پدر خاندان، باید که همون ذبح چاروا رو دیگر اهل همون خانواده ببینند. این نظر اسلام است یا که چیزی خیلی که شما گفتید خرافه؟ البته ذبح را بهتر می است که فقها گفتن خودی قربانی کننده بکند. لیکن قربانی کننده اگر زن هست، بوری هم ذبح کردگی نیست، حیوان را ذبح کردگی نیست، یا دختر است یا کلن خانه هست، همسر کامی هست، مادر کسی هست. البته یک روایت هست اگرچه سندن اون ضعیف است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که یا فاطمه احذری ذبیحتکی، یعنی ای فاطمه تو هنگامی کشتن ذبیحت میتونی که اون رو تماشا کنی، چون که پیش از این که خونش در زمین بغلطد فانه تقع عند الله بمکان، یعنی خون اون در نزد خدا، یعنی در قبولیت خدا، رحمت خدا، رضوان خدا میافتد. یعنی هنگام ریختن خون هنگام پاک شدن تا از گناهانت هست. برای هم میگه این روایت هست، البته این خرافات نیست. البته من یک چیز گفتنی هستم در اخیر. شما ببینید این عبادت موسمی است، فضیلت به حد در این دهه ذوالحجه یگم عبادت برای ریزاندن خون قربانی برابر نیست در این 10 روز. برای پیامبر خدا را پرسیدن که برای چی ما شتر و گاو و گوسفند را قربانی کنیم، برای چی اینها را ذبح کنیم؟ گفت سنت و ابیکم ابراهیم، این سنت پدر شما حضرت ابراهیم است. چون که در کردی ما را میآموزند مادرها که شما در ملت ابراهیمین. مراد از ملت ابراهیم یعنی دین ابراهیم است، پیروی از این حضرت ابراهیم است و برای ما هم سنت ابراهیمی است هم سنت محمدی است. و با پرسیدن صحابه که فسالوه عن شأن الاضحیه، یعنی صحابگان پرسیدن که چی ثواب میگیریم ما در این اضحیه؟ گفت فی کل شعرة حسنه، بر هر یک تار موی اون ثواب میگیرین. اونا فکر کردن که شاید پشم کلی بدن داخل نیست، همون موی های سر و دیگر. و من الصوف گفتن، از پوستش چی؟ اون پشمایی که در پوست هست. و من الصوف فی کل شعرة حسنه، یعنی از تمام کلی موی های بدن اون قربانی شده، چه گاو، چه گوسفند، چه شتر، چه بز باشد، و هر تار موی اون شما نیکی میگیرید و اون پیش از اینکه خونش در زمین بیفتد، خونش در نزد الله میافتد، قبولیت اون ده و شما بخشیده میشوید. و فتیبوا نفسا، یعنی خودتان رو با سبب این پاک کنید، با سبب این عمل خودتان رو پاک کنید. این احادیث هست. و یوزع یوم القیامه باظافرها و قرنها و لحمها و شحمها، حدیث است که یعنی با تمام اون ناخون و گوشت و روغن و استخوانش در میزان ترازوی قیامت شما گذاشته می شود. برای همون خودتان را با این قربانی پاک کنید. گفتم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله توصیه کردن و این توصیه ما هست همچون کارمند مرکز اسلامی جمهوری ترکستان برای تمام کل ملت. خدا کند که این به مانند عید رمضان یک عید مبارک، یک عید امنیت و
باعث صلح و ثبات و وحدت ملت باشد و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. سلامت باشید.